Ka National People's Party jong ka mau kerwat blok nek sngi kalayo ban pelong ke jingelang ba tang ginongelam ha mau kerwat rengkat ke jinge keren pedang sngob ha ya kibru ke bawan rong thmai naka Indian National Congress apo ke jingelam jong uba karna sosyang UMDC ka mau kerwat constituency kani ke jingelang ka longru komisi benta ban pensyai ki pajba no kyrshan jong ka NPP mau kerwat blok ba nadu menta ke sngi apo ka NPP amdon chu arngut kinongelam kumba kami bakadon ke NPP jong uba HS dingdo bat ke NPP jong uba karna sosyang hari menta kaladon baik tang kawai kibai don lang hagani gisngi gilong ka kong Ampareen langdo menteri jong katanat ka kot ka khia ka jela ka badairu ka kertong MP jong ka seng NPP uba HM sang pleng unong aibu jong katanat puli puti uba kit borlang nongrem state president ka NPYF uba Hamlet Son Darling, Working President juga NPP, kakong Jasmine, kanong ilam juga NPP Women's Wing, ubak lamprang bela MDC kemau plang, ubak peniat CM, siam ke HADC, bat kiway. Unless, tinggal jude men para jong phin adu mensua kapol Kongres, bat ngakarai iba karnes, akapor ba ikelatia, ikeladem, ban perkhat kumno inyalam syakmat ya ke konstituensi ilarai rangma ba haba iwan ban syakri yapi banda shimet iba kernes ila banrai kat ba imon syano ile eso kumno ile nrei haba ikit rengkat ya upat ma haki terpeng ke jong i hapan rai syakno ke kenhun ngan let bat bak kanes kane ke digesni ke bak kemen ke jong aban yu i ya ke merger jong inong kyrshan jong ke nong jong ke constituency jong pi ba pilaya long kawai na up kami lenti ya kasni nyobot namar mene ngadang le ya ke mathematics but working president jungi beron berkat pagi bedang syudep keren ba Hamletson ban ngong takno na plus sikini gi arkan hon mindon kabot hamau perwan yang anu ba kat ar hajar kabot di ladang nila banya ai ya kata kacing teli melontang jong gini ki arken honru yang ahi kalabian nakam takapati kaladai keburom ka bakrau nilai nak kuwai ke jaka syakawai ke jaka kam dai ban keren syapang ka election kadai baladon kam hakari kasi jantiang bansai madang ya kanu kuwai ke parti ke kenhon politics kaban peniat libyang yung padma kabaja kaseng kongres nang kakmat pagkakate kadai ke NPP kaban yale ya kadai ke election ngadangila peniat teli kajing job kalau don lupa nam takeri berkejat berriu. Pie jat berriu wat penpariang. Ya kajing mut jing perkat hakane kajing long jat berriu. Pie jat berriu ri kendong ya kiriti kidustur kumelahikai me ipa ipi. Wat menlek compare na kata. Nama tolong kabapen bakla. Kapan bakla sibon na piu nong yalam bilada penkeng fa ya kata jinglong kasi nalla jongki bat ngangangen rengkat bat kini kilongba kilong me kibasong sedih jonga nganung yan marwai bat ngin trelang bat kanas bat dingdo build this house and make it strong, build this house and give this house character, give this house personality, make this house strong. Nama kijing dawan ibabon jong kinong sosyo ngalayo ngalawan bonsin but
iba dendo, iba kanes, bat kinong ba nong yalam jongi bat kentay bat jingrung nagsudi. Nginyatay ya kanika district, ya kanika constituency. Bat tikna tang gijing bha sudah kibut, ladadang gijing bakla, tong ini penbet na. Klem dadang gijing ya keno, klem dadang gijing ya kerentam, hangu. Bat nganget ba ublay, unay bor ye kini ki rangba samna. Jom kanika constituency bakin shania ha ka sorkar lajong. Kanika sorkar jong fi. Wala ka mau keluar ka klem penjok ya ka NPP ka penjok ya ka UDP. Ka UDP ka dan lang pa ka NPP ha ka NDA. Wajib klem ya kata. Wat klem ya kata. Habang ia teli lang ha ka sorkar, ngin teli lang ha ka election. Klay kita kimau kinawan. Kita la ay sa kasimen, ay sa usyak de. Ngin lang tay mangiya ka ni kajala. Ba ha ka bakhat do. Yo bakra ka tin ka tli. Nga hap terwa hak matupi. Tinga sim ya kata karay rang mat. What on container sundang? Inong yalam gide inong yalam. Ngin jumpai di container sundang. Ngin hak bat ngan terwa. Materwa hak mat jopi. Inong trikam jong ke NPP blok perkemai jumi hako mau keruan. Yang kejingkloy kejonga bat ikam no kumka Emily. Ngan tray shikam ngadang don sekumba shi benai shi teng kani kapon ngan tray shitong ngan lay lang ni kijing dawa kijing don kam kijong pi ha Shnong kitao kijong pi ngan ikay na di kekerteng Shnong pilenti kisengkin bat ngan ra kat bang na ya kajing na nakabenta jong ngilang barok. Nget palada pika yang hakane gejing terwa jonga syakane kakam batemai nganung tia nganung dem hadu bangan dayo kejingtet kebatikna baka sorkar kebe kam dai ban yorot yemi nganung ya mer ya pi shalenti sesengkin sesurok pan mensau yedi ngan lek marway ka duty ka jong pi jet tang ya ka MP ngan dalalong MP ngam dam tam baneweri pi shalenti surok skin ngan lek sha parliament ban kren yaki issues jong pi jonga boro sikat tu kinong yalam gajelang ipenlek portang banlek sa Delhi ban botin kumbaong di bakren magswajo nga yakikam iba sakay handa nga ban napi nga kwatang kaway kajing duay lem nakabenta kinong yalam lajong what you ban ben ya kinong yalam ha social media klem kmat, klem ikhtiar, klem kerteng, klem jan, klem kur. Kabasuk banyak kawang, klem itu dah. Wajib keren benyi kinong yalam. Duai nak kementar kinong yalam. Bakin long, kibriu, kibak kensai, kibak dompor, ban ngap ya kaot kenam, kiban one pie siapi nakapor si kapor, ban yarap, ban lang. Kamtam lele haki constituencies bamdon NPP Emily. Nganday mga ka Emily jongpi, ka MP jongpi. Hinyo anot timang yalam nga. Ngaterwaya pi. What? Ihap perkat. Kata kadai ka qualification ka balay. Ka qualification ka basaw. Pihak pa daki beliau kibaladon ya kata ke experience ha ke politics but klan dako
Natarai hapdeng di candidate baro mano kalajok assembly ki election MLA dan bangjo nang narai ki lajok assembly ki election MLA ngam tarai kawai ki MLA ki lai job ne em di tagi nang yale kinpa syakata kalempung dorbar tauan lemdon kejingjok tang iwei ki election barit ru kung no pintray kam ha parliament kung no ngintray kam ha parliament pidei ban kenma baka MPP kung malabat ha kinong friend siya jonga ni hap kam no dan iboong katu kaar maloy nalayan hawas apo media yung kaar maloy bakwa bang atli isuki kawa mapigil ng mau keruat tip mo nang ni sakman ngamlare ban bang ar maloy siya ay nga ban lombat MP bat MLA nga hapay tino away ya gitu gibaong ar maloy iman ki ar maloy makin pat siya ya kasan pertay syukuran lemir kong to kabae kanito kam tiswa banginya kana bat bread mau para buang na siya may nuksa jong kaching siya bread mau ngina NPP la siya nakaray hakaching penyan jong iba hamlet doling hakini gisngi bangin lumlud yaki mau baki bread kini syangi batiba hamlet iong in tawna dapat jingking ba ada utu mau banang instead ya karoy kapar si Shnong kita bujong hindi pa hamlet bila ada mamimdon MP na one Shnong parliamentary seat karang makaya kato karay jong ni hapo assembly man ay hakti u prime minister banang meray mamaya ka CAA kat pomes no bit kang ba kani karay jong kajelam Meghalaya kimapi kimampan suto ya kajing penyad ha parliament wajusna yati breu kibapen pluma ya kata kajing pentit bat ngiyay ya kata karul jong kani ka CAA ban penmi padba ha ka gazet bat kumba pila ïohi kajing tha na kasoka kami siya kinong siyong Shnong jong kari India kalong kumne ba ka CAA ha kijela lamini iba kentuk ya ka Meghalaya ang penyad ya kata ka Citizenship Act Gidey ban ay ka jing kublay nakabenta ka madam agad ha. Gidey ba niya takti ba? Menta ka jing kali kami hato mo pi inong mo kruwas. Pitloy ni em. Banpa sa kaway ka MP. Kaban ay kti kadiyang kti kamon ya kinigi anwat ki MP banadan siya ti ban penklan ya ka kentin nakabenta ka jela ka chungi hidang bon ki an ki banwan sakma nga tharay mo pi ha ka jing sungtho barit chungi pishong it pishong tin bapim ngau tho ya kani ka san pertai kat sata sa dorbar kauan ka quality ne ka qualification ka baar ka balay ka long pihak ha daki nong ya sa kiba sutho ya ka tin hindi pasoi ay shari Hebreo shari Norway nga tharay pitip if you are in Rome you act like a Roman kinong siya ya pinut kren nakatin kasi siya ti Henry piliban kan ma ngiyayang kaway banom siya pat yaki
ban pelong an badai bet ban puli dekat tin hindi hajela jungi sa Shnong jongki ngimla le lu pihak hak bagi banang hindi tapet pi yekini kikan di paro pilayo sngo kumno pi banlek siapo parliament kan Shnong hakalan ruling kacaka kabayo lut yaki schemes bayo kala kalenti panyakren yakana manonlam yakajingma bat kajing pentala nakabentak inong Shnong nakatakadaw ïohi tak kani kajing plumar siapang kata kajing nget niam mapi mga suyanget patar haki kubor bagiyo ha social media tak ïohi kawai ke video pa syabong manure ngila sumundur bet pagi day ki kristan lemtip na kawan ketu video kabakumno ketu video but kumno lapan susyo ay kibrio hadok katu klamdan kaan ke kanun but balay klam keren apa pangaman ni kita ke baro ngangangen pala da pipa da ke NPP pinyo ya ki MP ki basawa ka kentin ka jongki pila ïohi kila ya kren mentan sepang ka CAA don banot ban penper ya kata kajing penyat jong ke CAA da kuwai pat lat naka hukum bayo naka resolution jong ke jela bala penskem da PMP na tura bat na Raja Sabha dan manure basang ban persyang ban penkelumar syapang ke MP na Garo Hills kiong ba kayeng hapo yeng dorbar tuan bat ka kyrshan ya ka CAB balay katura MP kayeng ban kyrshan ya ka CAB kahap banyeng namarkara hakakti jong kaya ka resolution na yeng dorbar koan na Meghalaya bala kren syai baha ka jella Meghalaya ngi kinriu bungwat ki MLA ngila betha ya ka sorkat kami bakambit banwan ban pentri kam ya ka CAA ha ka jella ka jongi kahap banyeng kibakren ban ben yaka pet ha kaong kumno kaan kaong ban sya ya kiba 1 wir nado utaw snem shi hajar 2000 hajar shispa 2014 hajar khatsa laga ka agat ha ka persya ya ka CAA kung kanong yalang na ka NPP kan le ya ka bakla Hebreo ko jongni kadang ka jingma Hebreo ke biya khana sayaw syahad ngaong ya ka parti inong yalam ka parti jongni wat yalam ya nga sayaw naman ngangkwa ban penkangkai ya kesan pertai tak apa siawanya hasurok haleti hasekil ngakwa kendo iki men ki para ki kontrai nang parti banya wer shwaya ki ka drama tu fi ka politics ka drama ka crowd ka ai ka bakia keren lagi tu ki rengsan teng tip kidaya kenmau ne kidaya snow ya ka ai ka bakatlit tu fi ka keren Lit clench in Unday banlong kumto Kanay ka kam Kabakantang Pikwa long MP Kinkren ben ni kibriw Manuman siya niya MP Ngingin kwa magkren ben yano Yano pipha Siya po parliament Piday ban ray mapi Ki qualifications
banlong MP ka kajing nang kajing sta tay kajad penril jungi kati kalasyan ngatharay ki doktor di banyale election doktor kot hagari ke MP niya dan hado laingut manawan pekan hakapori mikai miye jonga ngatharay tang banyo bola pas matrik rubae kajad penril jungi kalasyan kalaskat laingut ki doktor Nyap jip na pedeng ki laingut ki doktor ka qualification ka ba ningkong hidon huway lawyer advocate basta ha ngamtip ide kay Shnong sa noon wag ngate ngamde na mo kawan ngamtip tang ba ka qualification ka ba Finland sa parliament Pindon, Pinsyong, Batlo. Ïohi, hakilay term, kibaladet. Ngipha, ya ka kongres, siya po parliament, bangitir, mangiong, ngidey, kirit pa. Ngiyong ha ka kongres. Nrey, pila ïohi. Haba pipha lagi kongres, kisyong, syaliang, persya. Patpunsin, Banrum haki office sarkaru kabae. Maniasan na kamantag ki issues jong kamegaliya ru kabae. Nakatakadaw habaya kren kaktin kasi. Yalek manginado na Shnong syado siya jantar mantar. Nyo ire ya ka kongres bandang ito. Nyo namakis mo po. Bakasan pertay kasyongru pilet bansyong hamno. Nomo kurwan. Pilale ya kababiyang tam. Naman iba kanes lada iha panyarap yuti tang nakajing sngaw jing iet party inumla ban pendak ya kisyang iyeng kisem kijongfi. Mla banda iet tepi lah datang ke cingit kalau lawan hukum dengan ibaran rai ke cingkelat tapi ni barok ni asyuit pe. Henry omla male kata. Pihak pendon hak surga. Bak kani kadai ke cing terwa jong ngai pi kani ke constituency. Pi pidai ki nong yalam jong ki units ki boper. Sim ye kani ke cing bakai jong na. Lek pensyai sigi nong Shnong jong pi. Kani kadai kata ka ikhtiar jong kajing kala. Menta kasin ka baningkong kaway tulong kami kala menpoy sa parliament. Pagjudon. Nadumayo ayun pedi pagjudon. Bat kadai lupa kajing pa ya ka kami nakayeng banlen banyak kana banyak Shimmy kirai di badan kamman wan pai pat suki ikon banirap iki hati genta di boper kajik kali kalang ki kamau kurwat fitre banle e kata ban fa e gawai galong kumi sa parliament fitre na fitre tarakik ti lada fi bantre syadrong maha to dinga sukhen bet balak kumno day bandunaya kata takat hajar bod na kabenta ke NPP akan ke konstitusi. Kalau menginyate kata ke soskulan hangi long nem long ang kami to bakle kopi na kabenta na ngam la bankulan yapi ngayohi di social media yo ngawru kia keren ayu yang ngimdan siar ngimdan rupa ban ayohi manuhi baju terwa siar berkerupa kajing yalong nong yalong ngakulari pi kajing tray shitong kapaka pisah kamlaban pi lada pikwa ya ka MP kaban tray shitom wat pun leno ay kabod ko jong fi. Da kabasok
dang baskem wat ya keketeng jonga press itu batun ha kedur kejok kekot Trang san po wat trang pidom la nama kijing dawa kikia kijing dawa kilong kibakkerke sudah Henen berwasis ni ngasong berketim hangte hapo yen jongi hadin mangalalum ngalalam ya kita kisiti bawan sapo kajingian MP candidate kejonga kijing dawa jong gitu ki group ki baper ki school ki hospital ki yen dorbar Kikan hon yelek ay sports. Ngapet ya kita kisiti kat syabangalek. Ngara ngalum yaki ngabat yaki hakakti. Bat ngalek su chief minister bat ngaong yu utang si ketir. Kila tentu yang aban long MP candidate. Mano ban solve begini kat ni. Prapo mriu teli kijing dawa. Apabila penkit yang pin bentak dia bangam ayo pi da kawai kelati pihak lek kata lem jing ar patin ar klod ar posanla sanction chief minister nak bentak tadi berlalu dalam kopi kiwai ki MP kinla tidak ikhtiar menteri kumta Nam haray Bad ngaong ngipi Kajinglet jonga nakaway ka Shnong siya kaway ka Shnong Kamday kajinglet o ay Ngam jung tunum Baling ang tunum Nga right it Nga titi ya ka ay kani ka ba nga Ong hoot yan le Ngam jung tunum Umdan lenti ba tunum Namar pa sisip pila Kadari katiban syuti ya kani kalungkor wan mundur banla man kanrandir no ba kajingkya jong kata kajingkit kat nang mi kasngi kat nang yos no kajingkot kajingnam jong upat ba kajing yo i kikmat kijongan habang alik na kuwi jaka sa kuwi jaka Ngayo i baya kakap MP lada pimdan haka telong parti kabubit kabubyang kabedon haka sokar ban penurlok nakata-kata ngandas ngoper kat sepangalet abak iong kipay pa ngin juyo i yagi MP ngandas ngoper naman haba pikir kikilay pun real turi ki constituency Imla pankit marway long bumayale ball ya kakap final hamadan football habadang lay pun rewot kinong yale kay football mla manyale tang uway ubrew bat kani kaway gabapinra ka kubor sa Shnong pitaw pinapenjob ya ka NPP bat yang akong ka MP candidate piyo ya ka football team kaban bid kaban biang kaban wan rakap man lai way piway i constituency hakiliang i boper ay ngalayo ya kata kajingker kuno blay ngalayo man ya ki surok i bakkenrum ngalayo man ya kata ka jinglet jingwan jonga syaki jaka ki bangalalek mensyua ki barang horok haram Nrei na nalit mentang ngayo i kisurok kilengki kisingkin kaumbang kaumdi kajing bagi school kajing klan kayo kakot kajing long kajing manjong kinongret hakito gijaka kajing long kajing manjong kayaw kahat kani kadai kalak kakapuk siapa si sayang bakila pengkuk burom nakapati NPP bangan long kata kaban mi kaban pek kaban penteli ya kan dikejat penriu kejongi
Barabor na lawan kapor election niya kanaya kajat penriyo. Penriyo nga ong ïohi. Ngangut, nga ring mensin, nga perkat perdan, nga pos niyo, tsapang kata kajat penriyo, man kasi kajing imjonga. Nado, balakaya nga siya kani, karensan long yen, politics jong iba Peter ganit marbanyang bangkway dua rublay ba RG Lindo kunrang ba jong iba Peter matmenta la ibit ibiyang naka constituency bangan beteng mga yakata kanam keburom kesenyang kabakayin kesen kejongi nado syajar dais pa nyawpuan ado mentah pat don jing dekut jong ukin jeri kajing syakri experience kajing ïohi jonga yaki kita kimat treikam iba kajela kajongi mentah kan ya kendo bat kalaya kendo bat ngasno burom ba kirang ba ringkat bat ki functionaries jong kapati kajongi kilas ngobits ngobiang ban pelong yang kata candidate jong kapati banyerap banyeda banyerap bankhana bat lam syaprang ya kita ki issues ki babon ki bakap MP election jongi kan sasay madan hakajing syem ke jonga ngalong kanong treikam kabarit na kabenta ka party NPP. But nasngaw ba ka NPP hakajing jet ka jong kaya nga manong ka candidate MP kalapun ko pa nga ya kita kubenta iba nga kung ka party functionary kabala siya jet but pagkupurom na ka 16 is Shnong bangan wan syakman, bangan snowto, bangan kmi, bangan pek, bat ngan ay, yang jing kyrshan gajongan, lah kabut, kaktin, kakam kabangadon kambanle, bat kajing bak kli gajongan. Nang ba ki issues jongi barok, ngin sedang ïohi la yalam syadin jongi. Banlong MP kamday gabasok. Mentang nga kabapong ni kajuti. Nga suto hay uprek udu. Henry nga sobrong hadok kata-kata. Pahagi ni kishi. Benay siteng AA kibaladep. Kani kalinti yad kajunga. Kalanang yalam susu yang nga. Siya kikendong kikensrot. Jong kawan Shnong Parliamentary seat. Nalalapangan yad nakakali lakumno sipaw hadar tam ki kilometer. Nalalapan yu kejad lakumno kot saus pa sampaw tali ki Shnong hagalintiyan kejunga.